Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ngokokuqala emlandweni selokhu kwathi inhlo kwaqala-ke ukuphumela kobala inkosi-ke yesizwe-ke samampondo umnumzane kuDalindyebo ubuyele ekhaya Dalindyebo esizweni-ke samaZulu lenkosi-ke ijwayele ukuthi-ke mayikhuluma imantaniseke isenzo-ke sayo ithi-ke kufaniswa-ke nesenkosike yamaZulu isiloko misisulu kaZwelithini lokhuya ngaphambilini kwakusahleli-ke uyise wenkosi-ke umisisulu kaZwelithini ubaba-ke noma inkosi-ke uZwelithini. Lokho kwakwenza ukuthi-ke lenkosi-ke bese-ke ibake nyama nambana esizweni-ke samaZulu kodwa-ke namhlanje ibonakale-ke izitholela kamalunga amasha ayilandelayo emva kokuthi ingathulanga izwe-ke lisha ubuyele ekhaya Dalindyebo osekuphumele kobala noma-ke sekubekwa caca ukuthi yena uhamba-ke nelungu leqembu le-EFF kwezepolitiki uphumele obala ngesenzo-ke sikaGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi-ke akwazi ukukhipha-ke noma kaphumele obala feze abantu kabenza kubugebengu esweni-ke laseNingizimu Afrika. uDalindyebo ufeze ngokusobala ukuthi-ke njengoba uNhlanhla Mkhwanazi sekhulumile-ke akazi ukuthi-ke kulindweni. uDalindyebo uthi-ke mangabe kuyikuthi-ke nembala uNhlanhla Mkhwanazi akeswakali kulokhu akushoyo abasho umongameli mawukuthi abazi ukuthi kufanele-ke benzeni. Uthi mangabe uNhlanhla Mkhwanazi sekhulumile umongameli pho usathuleleni kungani abantu abafana nabomchunu bese sekhona-ke esweni bengekho ngaphakathi. uDalindyebo uze wakuveza ukuthi kwanayo umongameli makuyikuthi akazi ukuthi kufanele enzeni makehle esikhundleni. Lokho abaningi bakuthatha-ke njengento-ke ebalulekile futhi-ke khulunywe-ke uDalindyebo bathi-ke abakwaZulu nembala kubanithiwa-ke neyakwethu inkosi-ke imake isibindi iphumele kobala-ke kanje njengoba-ke siyibona ithule njengizwe-ke lisha. Phela uNhlanhla Mkhwanazi uqhamuka kwelikaMthaniya lapho-ke ephuma khona futhi zonke lezi gemegebe ezenzakalayo nezinhle abantu abamphakamisa ngazo uzenza kwelikaMthaniya nokuyilapho-ke isiloko samabandla siphethe khona. Abaningi bathi-ke bafisa sengazi ukuthi-ke uDalindyebo ubengaswayipha abuye ngapha kwelakithi akwazi ukuzokhuluma futhi kanikezele-ke njeke lapha-ke bakithi ngesibindi anikeze abantu. Nakuba-ke lokho kabantu abaningi futhi bekujabulele kukhona-ke abathe lenkosi ukubantu kuyaswayipha ngabe ibuya ngapha kwelakithi izokwazi ukuthi kinikezeke lamaphoyisa-ke esibindi njengoba konke lokho kuhle kabantu beyiphakamisanga kanje kwenzeka kuleli likaMthaniya. uDalindyebo uphinde kobala wakhomba kusenzo mchunu ngenjumbane wakhomba-ke njeke lapha kuMantashe waphinde wakhomba-ke nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa. Uthi-ke phansi ngalamasela phansi kusho uDalindyebo abaningi bayiphakamisile-ke lenkosi bathi nembala isizwe-ke njeke lapha-ke samampondo sinenkosi eqotho futhi-ke kwaziyo ukumela izwe layo futhi ukubanithiwa-ke mhlawumbe kwezinye-ke zezindawo ngabe izwe-ke seliqondile phela nangapha kwelakithi abantu-ke bakhala ngokuthi sekukhona abazenzela umachanca ngenxa yokuthi akekho umuntu oshaya izwe libe linye sikwazi ukuthi-ke isimo-ke siqonde ngqo izwe-ke libuyele-ke kubaniniyo. Bamphakamisile bathi-ke ekhaya noma-ke siyabonga Dalindyebo nansi ividiyo-ke yomnumzane noma-ke inkosi uDalindyebo ikhuluma. Niyakwazi na ukuthi futheke Kanithi futheke mchunu futheke Kanithi futheke Mantashe futheke Kanithi futheke Gashaliya futheke ithi-ke lento xa uMkhwanazi ethetha xa uMkhwanazi eqoqa izinto induthu kaPresident mayifunquke phansi ngamaqaqa phansi phansi ngengada phansi phansi ngamagiyogiyo phansi. Oh bantwana bahle indlela sinazithethelana. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.